abatura becyareki nagira ngo baketemera umuhanda ogu batamwa amani gabo bwanyuma yo kumanya ngo baza kutunga town council bitu ngo nkibatangaza omugega kwija kakana yombe korsi karwicinduro y'amashita atine ecyabeburizo ate kutejo abantu binjo bene barabamo abakuzo mu katara bente babene batura hariho inurutoke ayine motoka inurutoke ifo nawe bene avuga motoka aza kwakira ibitoki ate umupayasi kayizire ate yaenda kwitora Jenesta Kabwizi owagurizo mugigo gwitaka aho umuhanda oguri nagira ngo bayima yo kuombeka ishinduro ry'amashita akagumiza muna mutahiro mu itakari akakoma no wanje bona kahatwara niwe narafu karago umuhanda gutari bampo wanje muco cyenda ndeganisa cyo cyentete cy'ingecho niwe tari yebindi Jenesta ho nagira ngo ko yagerezaho kugamba n'umugigogu ahanshongeje matu yagatama biti umugiga kanjira ati ndenda gukora urusigo namujira nti urusigo uraza ku rukoro wawe kongo wanje utaha kwataho ushiza nibwo yagumizemo are tukagira hentaro enyo izingi nyinshi tuyomba ushiza yombeka akabagina abakozi bo washakaga barandikira amabari oguhona akagezaho ko yamusabami nabo tubamuhwera ngo kwari kushobora RDC yanjira gatinya skalenda atindaza ku marisane atindaza kuterera atake kunagarukire yaturete ndaganza na square kunagarukire gundi murundi yanjira tindiho ndenda kuza president enda kuza kwehandikisa nategereza hatobwe oge RDC oganjiraso wo mushinja bayo ayombeka ibintu biri kutambuka hati yebuza RDC wo gwarenda kunyamba ki omushisha kwa mwemerize wo nke sandemwe akagumiza makombeka hati nyi wonkoreki kutwarebire byazo mugiye munonga tabyetegereze twayambisa na offices zayigura twazo wa RDC twayambiwe nawe RDC yekanano ngo kutugira ati ndamu stoppinga yayemera ko ngataramu stoppingira akagumiza munagira kandi RDC yatupromisinga kwisha hasini tarizire abatuwana bagira ngo beyashirira abo kuba ari kugamba no mugiga ayongera kubatinisiriza zo kwa ishasharinga mu yashanga wanje yanyanguye nanto miliyoni igana ndarefwi ena mati miliyoni igana zo kuzintamo tozaro kugura gundi mwanya kombe ko katurecho rukuto ati utanzanira mwe mungyao natintini tuna nokutumanyira mazima barabiya mugame yaryo mugiga ntotinese Wayama yo kuri nshongezi abishitongore cyaba Prida ecya Rigo Aid Project baraganisa kwera baturaba okutunga buringaniza ubwo byatu mutwane ngahe koti banga twamweto mu office tu yarje bamtera masomo takwata amasomo wanegereza abanye takije so yatakwijayo reka tumbe ku someone story yatarisha ayo tarisha kinesho bakwaza from court na tugambira no mugega Pius turiyakira owabatuwe bari kwetombuitera hasumu kandi ibintu byatugambiri kura rero orugudo akata unikanseje ine tani yayo kutoka bagira tawuni akubegesha Jenesta wetu ni capacity yo kuntabariza ngo nyonyi birugudo we na family yeyi cancellation kwa nintabari rero nyunka to nkajena na tawuni council niyo ataka kugira ngo nimbiro muhanda na nyimbi burabuhuriza inyoti no warishe kunyemereza wakwanyone manyumwanya no gwanje akwanye papa ibihandiko byanje rugamba mwanya byora nkozereki evidence zanje za fighting n'imiti ko ganda biragiye aha wa TV West Susan Chasim